Dilolostro YouTube channel. La hi Godini. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Shongi munhu wa munhu a kwatisiwa hi nqambi ya ka Gaza leyi nga ku foyineleni ka vakondleteri va tigigi yi karhi yi va chela moya kumbexani ku va kucetela leswaku ri va endla ku rhandza ka yona. U fika a tsala leswi landzelaka ka xiyenge xa mabulu xa Facebook. Loko u ri artist u kuma ku loko u vona poster va buki vanhu lava wena u nga va rhandziki, then u na tendency ya ku tlakula phone and call the event organizers only because you want them to do things on your way. U ta hlupheka too much. Those people record you guys va tlhela va hi copela. Hi nge buki hinkwenu tinqambi, hi tele ngopfu and ku tirha relevance than vito. Loko ho ya hi ku copa ti-recordings na ti-screenshot ta ka WhatsApp la ku nga nuwa, industry leyi ta vuya. A mi ni voni me ni tshiki na kereke se ni khongela vanghana. Kahlekahle swi tikomba nga ku na nqambi yikulukumba ya ka Gaza leyi se nga ku foyineleni ka vakondleteri va tigigi yi lava leswaku va endla ku rhandza ka yona. Hi ndlela yin'wanyana yi lava leswaku swiyimbeleri swo karhi swi nga ha bukiwi ku katsa na yena Shongi ku endleka leswi yena a lavaka swona. Leswi swi nga fika swi hlundzukisa Shongi naswona u vula leswaku ku na ti-recordings kumbexani minkandziyiso leyi loko xiyimbeleri lexiwani xi karhi xi foyinela vakondleteri va tigigi va nga xi teka yona. Kasi na ti-screenshot loko va karhi va burisana ka xiyenge xa mabulu xa WhatsApp swi kona and Shongi swin'wana swa kona u na swona. So ku kombisa leswaku siku rin'wanyana loko o teka xiboho xa ku va a swi hangalasa ku ta nuwa. Xivutiso i ku xana ku nga va ku ri mani nqambi leyiwani ke? Hi ku Shongi u kombisa leswaku vanhu va bukiwa hi ku va va ri relevant kumbexani hi nkarhi walowo va ri emilon'wini ya vanhu. Se loko u nga ri emilon'wini swi endla leswaku u kumeka u nga ha bukiwi hambiloko vito ri lo kurisa ku yini. Loko hi nghena ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo van'wanyana va hehla leswaku kumbe ku nga va ku ri Benny Mayengani the president hikuva swi kota sweswo. Hi ta tsundzuka leswaku Benny Mayengani the president va swi kota ku va va pfalela xiyimbeleri Mr Post tigigi hikuva va byela vakondleteri va tigigi leswaku va nga rhambi xiyimbeleri Mr Post. Loko va rhamba xiyimbeleri Mr Post vona a va nge yi ka gigi yaleyo. Se vanhu vo tala va hleketelela leswaku ku nga va ku ri Benny Mayengani the president. Kambe a hi mhaka leyi nga na ntiyiso ko va ku hleketelela. Hambiswiritano a hi ta tsakela leswaku na n'wina mi hi nyika mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo leswaku mi hleketelela leswaku nqambi leyi ku nga va ku ri mani. Kasi loko hi hundza kwalano hi fiki hi vona nkandziyiso wa papa Rhilantukulu wa N'wachapo va karhi va cakanyeta Minijere Philani. Ha swi tiva leswaku Minijere Philani va le ku akeni ka ndhawu ya ku xavisela swakudya. Se hi voni nkandziyiso wa papa Rhulani wu karhi wu hangalaka ka swiyenge swa mabulu laha papa Rhulani va nga ku cakanyeteni ka Minijere Philani. Nkandziyiso wa kona hi lowu. I tsara ka Gaza va swi tiva ku na jaha ro duma ku fana mina misava hinkwayo. Hi cycling track. Mani fana wa ximanga hi fo. O xewlo marhumbu ku wa Chauke. Namuntlha ku wa Chauke yi fana ku yi n'wi hlayisile ka twadlala. U na yini Philani va fo. N'wina mi ngo phawu va mu Philanini mara. Xi ri munhu Philani mara ka Gaza. Philani wa mu rhandza nkosini. Oi não, Philani, não vou for passou. Não vou for passou. Esse não é de boca nada. Quando estamos em bolsa, mano. Que é esse uma bolsa aí? Marubu com a chau que não ali aí já. O sep. Futela ka Gaza ku rhula ku kona. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi Godini. Leyi I channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.